Schubor na Geschlemm jong Unausan Hima. Kalong ke jing sngau sarong yo we samla niak cycle na kathan mau kerwat bala sha ajit bad yo ban mi khamat na ka jilla ban ne yashim benta ha ka jing yakop niak cycle kabla tep kum ka UCI MTB Eliminator World Cup ar hajar arpu ar kaban salong shen halada ha ka sautrik unailur ar hajar arpu ar ya kani ka jing yakop niak cycle kiban sai shementa dakinong niak cycle jong baro kiri ka perthai lapanong daga UT Ladakh Police ringkat ka jing trailang bat ka Cycle Federation of India bat ka badai ka jing yakop ka baningkong hari India. Uniu samla udiu mat chaprang kharwan yang arpusan senam karta nakasnong Kenyong Southwest Khasi Hills District usamla mat chaprang habaya kran bikilat pathai khubor layathu bahai hadian bulala banyale kai baha bat korea katak marupa haka Meghalaya Games arajar arpu ar nakaliang ka MCA kala jit yu ringkat Kevin John Klan wadai na ka Eastern West ubalayo korea katak maksiar bakinit mi kmat na ka jella hakani ka jingyako nakaliang usamla mat chaprang layathu ru baswa bakinit yashimenta syakate ka jingyako in hab job try qualify round ban mi kmat na India bat nakaliang ka jong ulapan pauru bau lalong ubalapan kare banit shimenta syakate ka jingyako bat kermen ru bamu bat parlok jong kin sapoi syakathong bat wan rak buram ya ka jella ka district bat kari barok away teka kerteng junga gede mas perang karwanyang kesnong Kenyong te siang sa mta ne kuat no te kawan kong ngas ngoban aingu yu play wala dor kalam nga man kamtam baul ayangai kene ka sap ba ala ban le mtai kene ka sport ka cycle sport tinga ngas ngoban aingu ngas ngongu ya ka Meghalaya Cycling Association kabala jet yang ngamo kabala lechtom ban yo ya kalat yang ban jet yang ngabo ngan le ban yakun ya kaneka UCI Union Cyclist International MTB Eliminator ban penlong po Ladakh te kaban kong nga don no kajing internet ya kini ki sakir mah bang ayu iya ki wai bagi nya sakir nga kwa ba ngaru ngan tip mah te ngakan mau usnam arjar karat kata ngadang dapat di kapsan kan rusnam ta te ngala persyang ban praktis dah ki sakir jang ki wai mah ki don ki perlok ki ba ailam yang ngabangan praktis te kanang mi kisngi nganang sutanat ya kane ka jingnya skill jonga mo bat ngada angdur rusya bangan ngakwa bangan penyo kan ya kane ka skill te ditad hausnam arjar ket kendai ngala sedang ban tidak ka skill sekanhan ta kadai teng ka skill ka badai po India mo te kala don kiari tambah kadang dei ka skill ka badang jamdor te keempat long ban yalek competition ai teh kapan kong ngam dadon kita gajing mod ba yalek competition hoi nga akaman sim tengah kuahi kuak bangan ladang ayok ngan yalek competition no namar ba ngala persyang sibun ki sport beper bangan yalek kai handrai ngamla te tengah haus nem arjar ani usnam arjar arpuai te adin bangaladi no ya kita ke cycle te ngalayo kecing ai mensim lembah kini ki perlok ki ba sajenya cycle lembah kini ki member jong ka Makurwat District Association
te ada nang ta pade ngala thid ya ka cycle da kajing ya kersan lem di perlok doni way perlok junga iba ya kersan yang abangan thid ya ka cycle ala de tengam padyok mah namar ba kini ki foreign cycle ki long ki ba rem dor ta te andre da kajing ya kersan lang jung iway perlok badro na kajing kersan jung ka provide shop kebetulan ane ya po makruat tinggal ayok kan ban thid ya kene ka cycle tambah klem yok ban siu lut ya kata bai thid jung amo ngayok ban siu tang sipawa rei ngasiu pada hadin ngasa pelaj suki ta hakapor bang ngasim ka cycle dang tang arta yau ngalanya te kata kedai kasin ke penengkong yang abang ngai sim bentah hakaris te hakatu kepor nga la ya le kabala kan bangan ya kumpir lembat kiwai mo te kidon kiba wan slong ro kiba wan ya sim bentah kepor tengah ngala yo top 10 ngala long hi bar spau ya bar spau te hadin nang to pade da kajing ya ai mensim lem kini ki paralog ki bayanya skill da kajing ya kentu lem jongka MDCA te ngalayok mensim kan ngalayok mensim bangan ya le res te hoaj wala haying hasem nokong yang kim da sutanat bangan ya le kai mo bangan sim ya kane ka sport kuma cycle ndrai nam sim la pun ngap kita nganang pen i ya ki bahaying ba menta kane ka cycle ro kala ya kum ka sport ya kaleng thai ma te hakasin ka baar pade nge ki la penlong da ka MCA kami kelaya cycling association kala penlong ya kane ka selection trial eksi kaban select ban ya le ya ka nasional te katu kasin pada kadai kasin kaban kong bang ayo ban isim beta ka level jom ka state mo te katu kapor pada ngayo nembar bakar te hadin nang to pada karena ya kisni kinang nang don mo ki event mah kinang don te hadin ta pade kasin ka baar ngala ya sim benta haka XC challenge ka balong ha malki te haka tu kasin pade ngalai yo bahan real te hadin nang ta kadon saka balapan beda ka MDCA balong tang yaki banasa west mah te hakaturu ngalai simeta ban ngalalong baar beradin kata apa deh kadon segini ka food miklay games ka penlong hasilong bad hakane ka sin ngala elep ha man ngalayo ngalalong baar ngalayo silver medalist ya ka jinglud jingsep nga suong ya ka by led by one mo kala tibda ka Mikalaya Cycling Association te handrai kabadon kam yanga kalong ba namar ba ni long ki ni wan kalong yang kabadok ma te ni sem cencar pade ha kane ka akini ki cycle ma namar ba ki de ki foreign cycle te kilong ki bare madu kata te kabang abat mengamata keempat dia hap mau bangan led compete ka akabadai tang haka level jengkan nasional ro keempat dia hap bangan led compete nomor hang ne ha kini ke UCI kila don sibun ki star player ki ba nakaleng kapitai mo te ki tu ki kila dai ki profesional bat ki cycle ro kila yo ki ba kamram mo te haka badai bat ka jongi te keempat long ban ya kompet bat ki te kajing kwa jonga te kalong tang bangan
kumno bangan yo jing yarap mo ba kenang bangan penyo ke sekil ke bakamba kenang bangan la ban le ba kete kasi te hadin nata na kaliang jangka Makruat District Cycling Association ki lapa yang bangin let represent ya nata ke distrik ka balapan lang da ka food mikla games te selam te ha kato kepor ngala le ba pat ngala jabru ngala yo kamu ngala yo ba silver medalist te atau pada hadin bangala le kai ba ngala sajet ban let represent nam ta ka state ta haka UCI kene kai Union Cyclist International MTB Eliminator kaman penlong haladak Karena ki ba sajet hak ne kecing lejele kai ha poladak la sajet napo miklea kilajit arngut kata yu gold medalist bedai na po East and West kasiel ban yang silver medalist